Ka Cathedral Parish hakalai phuai tarik risau arhajar arphulai ka penkut no yauni ubadai jong rosary bakhut da ka jingker khu nai Archbishop Victor Lingdo jong ka jalan niam Shillong ya ka gruto balala ban penthamai biang bat pen bha shu hakani ka jan me laya don lang ipadar Bernard Lalu parish priest bat kiwe ki padar na parish bat na yeng bishop hadin ka jingker khu ya kani ka gruto balala ban penthamai biang Lasdang ni ka jingduai ha rosary buat sakamas pakhut balapan menta dai Archbishop Victor Lingdo hakmat kani ka gruto joka Maria Thesoti hakapor sanshi tengjan miet bag manayo benta kamet bakas namu kre kilometri ka way ha men siem bakhut Sebenarnya kita ini dalam dunia kita channel ya kan ada tradisi kita buka itu Archbishop Victor Lingdo ada Bukan malam mengindan ke para curang lakukan beliau dia namar kini kalong kamet jonga ya ka banaiti na ka benta jong pi ha ka ju karuka mandala la ya pam ula shim ka khuri da ka bai ngu piang yami rai da kisendran uang to shim batuti na kani pi baro namar kani ka long ko khuri jong ka snam jonga jong ju tang batamai bat bom chukut ya ka ban pen mi na ka banta jong pi ban na ka banta ki bobon na ka banta ka jima bi ki pop to le ikani ban kan mau yanga ka chonot ki kentiu ki chong jong nai ngul try u play chongi ka chong hok bat ka da shisha ka long ba shong hok bat ka badai ka deiti jongi ka jing pan em yangi haman laki pot ba ka chaka banai ngu yami ko kanat ko pa ba khot ka play banan bot bat ba bom chukot bat ban pen banai ka jing crowd jongi da ka chi ro ba dei hok ka bangi purom ya ka maria trti bala karkhu da ka ba ka priang ni ka tin jongi ha ka donot batlem jongka la shem ha ka bakalong ka babitor ban pun yu khun jongi ha ka po basati jongka badaga bakha yu nong khao bala sumali ki jing dang jongka banan da ka bayang ha ka ka jingna kana priang ni ka jutang jongka jing ai ki bele bat rasim pada day pun khun sinram kan sei ya balo tu bedon ki yang pres lakha sa ka jim yu nong khao bala sumali ki jing dang jongka banan da ka bayang ha ka jingna kana priang ni ka jutang jongka jing ai ki bele bat rasim pada day pun khun sinram kan sei ya balo tu bedon ki yang pres lakha sa ka jim pelai puar kenang jika terus oi menen kesini dari lah loi ban wan ban terwak pang ini kemas nak benta jungi bakum curu ban kerku kodo ia kini ka kuruto kibangina pentamai kum kada kesin jaga jing sawo ia Archbishop bala dan dekat dengan yang kapor khot ia kada Julius ban ai ni mempulor kada kesin mentai Archbishop nang ta cendur siap nang ta pat mencim senam pedeng jong ka senam rai benai banyo prai ngilap kan sangasan dan koi ka tliu ba ha phang me te ade nang ta ila su thu ba kelahir kan dia nilai persangset yang terteliu malam-malam teman-teman lihat di bayawan ini ada nang ta ila su siang bahan ya kan ikan badan ini hadian kata nda ni legislasi dian jongga ni ka guru tu ngilap da kelas dan jauh umur kendian di ngalak kuslahir kendian yo ka kata kana hukum
te kumno layak minta yang terus ya absya entau senam aku ikut ngelawan ya step te syu ya dan khat nang ni te ngilaya lah berubah dan kini mau kerana itu kibala sedang ban pait ban minta ter langsung merai ngas ong kemaria isi pet palasim senam nomor ba entau senam tum sudah lacut nomor 2 di kiba ngilaya persang ban le paris kumno na perkhat musyong ngasih ipun kibriu kibasi wan hang le dan kibaya doai dadien dan kibaya doai dekman riki bun ba ber kibuan doai dengan perkhat terai baru gitu kibon doai ki yo ai jengurhu na kamaria isi lapi itu sendok babur sibun kicing doai kiba sin sibnai dengan lum ni citrua masih gitu baru ai kicing doai kicing angnot jeng kibai pat kamda dan kamda pulih teng rui gitu jeng tho ang la tramas nan tajuk ki baru dan rai sutu syai ba kane peling kadai kapung ba phla kadai kapung ba kami beneng kale hi kam phla na kapor sakapor ya pedeng kata kajing ya perkhat nang isi pet pat rai koi kesgi dan menur bersyukur ba ong ba pedar ko ai kendu ifi tengah perkhat lesi di kam sakramen kami ini maupun bi pun di kam sakramen ni ti rai hadian bala puntah bala wan bala kendu di iong yang aba aku aban yarab ban bahabat penitenat dengan kapu teh ngau kata te biang pelat hi nomor ba kata iki bagi yang nut pada dia dengan laya kerenlang bagi orang ba terus kau selu ni ong apa dan manono bekloi kum kata lingi kemen pelat di kata karukom lah sedang ikan ika kam pada ni ai ku belai kerpang kumala ong di archbishop ni iba Manuel berdoar iba la kloi ban yarap ban pembiang ban kentam ban no senyang ban penitenap be ya kanika pung ti ya kanika kurto cukumaria ti kum kadak jung kajing sungu na kalyang cukup paris na syukhat ibin subhaban wan sini sekmat kendian na kabenta i cengai berit kum kadak kasin jung kajing sungu na kalyang cukup paris khat iba mandawal idam na tarai senor Nakerpati Archbishop din cukup ida menika maflar Bishop kadung situ. Nakerpati Archbishop dan ini ai sahabat kaya kumlairu terpangi barit soy iba la pentrai bat lai tres tom ini sini teteh duda meru ban pendep ya kali ka cintrai ini kum kata kecing kublai ya iru idon syukur minuan sekman ya Archbishop din aja berarti perparu kecil semua i Mario Patau iba la penuandur ya kan deka kruto pada bentalah kecil penuandur ini kruto dan khat hai iru nuan sekmat cing ai barit nakal yang cukup paris ai kublai kerpangi Pak Marcel iba kaki di sengi bat med ila syu yang ane ban pek bagi nong tarai kidi ban pendebet bentak sengi tu lada katar bun ki egi tang don hi bangin sap ban pendep sekendiat ndai kala dep ban kerhu ta sengi te gadon kapor ke bagi ila yang kedu sipau je da miatu ban pendep tilum kata kecing sewu iru masuk lang sinis keman inuan sekman kadua i penpau ke semua kerpang ipi baro sistar ki parabangai ki boleh poilang kita suruh komen si syadu kata
ban ikat ni krui via poi to kami beneng kamar gesti kanang kerku kodo ifi baro le sibun nanta kani kecermit bagi le kundo langkum ni blame kerku kodo ifi baro isim jurai pukun